masaya at makuleng Aldo Cabalen. Magandang araw sa ating mga kababayan saan man ng dako ng Pilipinas. And of course, to all our viewers around the world, whether in their TV sets, computer, laptops, or mobile phones, this is CLTV 36 special coverage of the Giant Lantern Festival 2023. Ating Jen, ikita mo din iba't kareng news reporters tamo ing sitwasyon karin king Robinson Star Mills. Magumpisa na lang manyatang ding tauling pila namong oras sa ating Jen. Magumpisa na yung Giant Lantern Festival pero bayan, abayin no kami pamuling atin tamang pamitalamitam bang maigit tayong antin Jen ng tradisyon ni kaya Syudad San Fernando. That's right, JM. You can join and watch anywhere you are. We are live booking CLTV 36 and to all our cable partners throughout Central Luzon and of course nationwide naman via Signal TV Channel 115. At mas masala yun na kami pong ayalben uling maka-digital broadcast na. And syempre, live na live kami naman kay Facebook karing social media accounts ning CLTV36 at atin tamo naman live streaming kay www.cltv36.tv. Bano mo, JM, 16 abanwayo na pong kayabe ing CLTV 36 bang ayal benye ing Giant Lantern Festival at the comfort of your homes. At pasalamatan tala naman po rin King Robinson's Land Corporation uling JM for 15 years. Gagawan tayo ing ligligang parol King Robinson Star Mills. Ayan, Jen. At ngayon nakakit ko, nakakalago naman ngayon eh. Salamat naman ikaman. Anakang kabage, king susulod mo, JM. Siyempre, ining susulod tamong ngayon, gawa na ining kaya katamong Cabalen at talented fashion designer ay Rich Sabinian. Yes, thank you very much. Sir Rich Sabinian, uli ning mga santing ng creations eta naman masyado mitahuli king santing dareng Giant Lanterns tamo na akit tana pinandit kini kaya katamong programa. At syempre makanya naman Jen, aliwa mo ikatawing sa slug, asanting at lagu ngening bengi malamit. Lawen tamo naman ing set tamo. Kikislap laring mga sala at mga santing aparul. Paskong Pasko na talaga namang masanting la mangutang kapawari JM syempre rening parola kakitsubukeng gulot mi gawa lang Fernandino din ibadla po king smiling star parol amayakit malapit mo kening store da po keni among lele na ning CLTV 36 kaya naman dakala salamat po Tita Daisy Flores karening mga santing parol keni po kaya kaming gulot ngening kaorasan na ini. Anya naman syempre sabi tamo basta parol San Fernando malago at dekalidad. Yan, at this point, JM, syempre, bayo maging posibleng ganaganang papalabas tamo ngayon kayo rasa na ini, maragulang dake, maragulang partikeni, den kaya katamong sponsors. Nung lalo, alita mo talaga asigurado na maging masanting ang pong successful ining kaya katamong Giant Lantern Festival 2023. Anya naman ngayon, pasalamatan tayo ng sponsors tamo, muna Robinson Star Mills, Pampanga. Kadua, CLTV 36, ang official media partner, at katlo, Smart Communications Incorporated, San Fernando Electric Light and Power Company of Felapco, at STI College San Fernando, Pampanga. Alright, burimula naman pong pasalamatan, of course, in Philippine Institute of Certified Public Accountants o in PICPA, Converge, ICT Solutions Incorporated, Pioneer Insurance, and Surety Corporation, Firefly Electric and Lightning Corporation of Felco, of course, GCash. At syempre, ating Jen, in North Luzon Expressway, Azurion, Eurotel Hotel, where service and comfort meet, Hotel Sogo, and Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated. Thank you very much, Greenstone Pharmaceutical Incorporated, Manila Water Philippine Ventures, Mega Prime Foods Incorporated, Primo Sparkling Juice, Green Cross Incorporated, and Forever Glow, Development Bank of the Philippines. Susie's Cuisine, Balibago Water Works and Bali Champion Butlers Incorporated, Subicon Corporation, Land Bank of the Philippines, Boys and Paints Philippines. Salamat mo naman po King Forerunner Services Incorporated, Captain Conrado Pacla, City of San Fernando Water District, Corporate Guarantee and Insurance Company Incorporated under Laos Group of Companies, Toyota San Fernando Pampanga Incorporated.
Philippine Veterans Bank, Bienvenido Tinape Fernandino, Bank of Florida, Inteco Isuzu Pampanga at Aquino Basket Shop Corporation. Thank you very much also to Supreme Glass Aluminum Supply and Iron Works, Architect Kermel Gulapa, Microtel by Wyndham Pampanga, Microtel by Wyndham Tarlac, Asteroland. Tatang Puding's Premium Home-Made Chocolate de Baterol, Kusina ni Sendang, Fika 204 Coffee Shop, Han Resorts, Contis Bake Shop and Restaurant. Thank you to Clark Marriott Hotel, SF Allied Industrial Products, Nueva Vizcaya Wellness Farm, Le Mineral, Nature's Spring. Clark Marriott Hotel, SF Allied Industrial Products, Fuelo, Furniture Shop, Mr. Glenn Canlas, LA Bake Shop, Fresh Options Meat Shop, ang pong Department of Tourism Region 3. Dakala salamat mo naman kay Edlin's Homemade Nuts Incorporated, M's Kitchen, Gandaras Accessories, Handy Muan Handicrafts, Melicen Fashion Boutique. Dakal pong salamat mo naman kang Apong Susas Food Products, Loli Pastillas, Everyone's Coffee, Rodel's Food Products, ang pong ML Bounty Food Products. Thank you also to Panaderia Agape, Cruzy Maki, Lola Puring's Food Products, Beds Clay Ideas, Necessity Arts and Crafts. Thank you mo rin po king Fernandino Micro and Small Entrepreneurs Association Incorporated, Calix Aluminum Trading, Yells Chocolate Batirol, MCV6 Enterprises Corporation, Baya Burger, Chowking, ang pong Little Maria Homemade Delicacies. Pasalamatan tala naman din kaya katambong sponsors naman from GLF ne Asurion Clark, Ford Pampanga, Basis Conversion and Development Authority, Car World Incorporated Remote Employee, Westchester Realty Corporation, KCN Enterprises, Lixie Online Delivery Services, Infinity Food Corporation o Grumpy Joe, ang pong The Golden Grace PH. Surgico Philippines Incorporated, Nuwan Farm and Resort, Kia Pampanga, Mini Pampanga, Suzuki Pampanga. Jeep Clark, Juan D. Nepomuceno and Sons Incorporated, Bank of Florida, McKinney Food Corporation, ang pong Photon Bacolor. Jed's Island Resort Corporate Guarantee, Chowking North Luzon, Abenson Venture Incorporated, at syempre rin kaya katamong sponsor ka rin kaya katamong mga santing aparol Smiling Star Enterprise. Mary Jean Cortez Events Planning and Catering Service, Best Western Plus Metro Clark, ang pong Microtel by Wyndham Pampanga. Yan, dakala salamat po kareng kaya katamong sponsors nganing GLF 2023. Of course, without their help, without their support, yarin maging posible ining kaya katamong GLF, yung programa tamo kening CLTV at of course itang maging program proper pinandit JM at talagang paanayan na rin kaya katamong manalbe. Tsaka kita mo, dara ka mo naman detang pribadong sektor. Nakakakiting importansya na rin Giant Lantern kay kaya katamong balen. Anya naman kabalen, as na po kaulaga na etamo mag-enjoy malbe karing iganting parol. Masanting mo rin po na balo tamo makanano ya may gumpisa. That's right, JM. Etong niya po kasing cultural activity na sasalamin syempre king kaya katamong kultura ang pong pangataw. Ini, albentamong nga ni ang kasalaysaya na po ng Giant Lantern Festival. No ka rin ka man balikid ngeni, akit mo na larang magtindang bibingka ang pamputo bumbong. Ring kaya na kan ng mga roling, ang poreng kurap-kurap a Christmas lights. Alang kapika kung wala ing mabilog abangsa, maka Christmas mode ne. O na yung aliwala pa mo rin ding parulkete Pampanga is Pasko. Karas ning Vermonts, aliwa-aliwa ng dekorasyon ng akit karepi bale-bale, ang poking dalan. Mamabot lang atong talampakan rin parula sa sabit ng tao is Kapaskuan. Pero ing parula ng San Fernando, Pampanga, aliwa lang taga na. Sukan pa mo as nung pangaragol. Pakibaluan tamo makanano lameragol ng parula ng Kapampangan. Kalupa dareng batuin as sinlakyang dalan dareng mga biyasang aring papuntaking sapsaban nung nuka rin niya mibay ti Jesucristo, ing parol mo rin ng magsilbing sulu para kareng nemala na mumuntaking pisamban anyang mumunang panahon. Sasabyan da na metong yung Kapampangan artisan ng minunang ginawa kay Parol anya pang 1908, iya i Francisco Estanislao. Kayal ko siyang batuin na gawa king kwayan, papel de hapon at susuluwanan niya ini gamit ing kandila.
Mas lalo da pang pepakit rin Fernandino in karelang talento king banuwa-banuang pamag masusiking ligligan parol o Giant Lantern Festival. Ligligan niya ininungnu ka rin, may laban-laban larang lantern makers amenibat kareng aliwaliwang barangay. Inyapin iganti lang taga na rin parol agagawan Kenny. Alawen tayo ing kasalasayan at balikan tamo atin tamong amanwan lubenas ne apin itaytang kapampangan na tradisyon dong no karin hanggang ngayon pag masusya niya pamurin ta karing kapampangan towns ne like in North Pampanga like Magalang, Mabalacat, Angeles sampang miyaliwang barrio king San Fernando atin la pamuring lubenas. Uli na nitang meging makinitang innovation more than 100 years ago nung no karin megin lang mas masala, mas maragol ding parula abe daking lubenas ampo anyang minunang panahon ingiliglig ang parol o amanwan tamo na lantern showdown napin yung pipompunanan kaya katamong Giant Lantern Festival in karelang criteria alala talagang formal contest criterion atin lamang panenayan na nung nano ing parol mitagan king patang late in the evening nung nano yung parol makatalakad at makasindi uling pingligligang parolya balamo itang singkatibe, singkasikan, singkalambat iya pining manyambot king ligligang parot. Ngeni rin parol amakyabe king ligligan at tinalang sukad na mamabot hanggang 20 talampakan. Reng bumbilya naman, mamabot lang may git 10,000. Akit ta naman ka rin kaya katamong Giant Lanterns ing abilidad, dedikasyon, ampong diskarte na rin Fernandino parol makers kay pamangawang parol. Nung dati, kuwaya na sa sulwanan na ng kandila lamo rin parol, ngeni naman, gawa na laking bakal ampong bumbilyang de kuryente. Agyang makananuya kasanting ing disenyo ang pong makananuya man karakal ing sulu ang makalagi aliwaya pa rin ing santing na ning Giant Lantern uling atin niyang amanwandang rotor. Iniingsang kanong bakit yateterak ing parul kasabening tigtig. Migit pa ka rin premyong akwada rin Giant Lantern Makers King Festival, masusulong da rin Fernandino Parol Makers na manatili ang mabye ing karelang tradisyon. Banwa-banwa na yung pamunto kaning lokal kapanibalan ng Ciudad San Fernando in Giant Lantern Festival. Kaya be ang Giant Lantern Festival Foundation at miyayaliwang sektor. Inyang 2007, maging partner niya ng syudad ng CLTV 36, bang buuyang may palagay king TV in Giant Lantern Festival at apan albendereng mas marakala tao. Lalo na karetang at sumu, king karelang pibale-bale. Kaya rin ng mapilang banwa, dahil na ng CLTV 36 in Giant Lantern Festival king world audience naman. Pauli ng kayang live streaming king website at pong FB Live. Ngayon banwa mas makuli at mas masala na ang Giant Lantern Festival king first ever digital TV broadcast ng CLTV 36 king ligligang parol. Ngayon banwa ing taga dyan tamo nung nanay tang bayong ipakit na rin kaya katang magpaparol kasi banwa aliwala ring papakit ng parol ating aliwang technology na papalto da makanyan ang poretang disenyo kakit mo na ay laman nulit design pangaras king Giant Lantern kaya hanggang lumayan tradisyon, panay ating bayong Ayayal Ben king ligligang parol. Nuka rin ka man, malino ang pumasala yun ng Ayayal Ben in Giant Lantern Festival, Kenny king CLTV 36. Pusong makabalik. Ayan, kasanting ng kasanting talaga ng kwento na ning kaya katabong festival ngayon ng bengi ngayon. Pero kabalen, eko pumama ko, magbalik ang Giant Lantern Festival 2023, CLTV 36 special coverage. Ing programa nga ini Ayayal Benye Paulining, City Government of San Fernando, Pampanga. Giant Lantern Festival Foundation. Robinson Star Mills, Pampanga.
Amponing, Ashurian Clark, Ford Pampanga, Bases Conversion and Development Authority, Car World Incorporated, Remote Employee, Westchester Realty Corporation. Business, leisure, nature. They all work at Clark. It works like a dream. Located at MacArthur Highway, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. For pickup orders, please call 0966-403-8106 or 0999-955-7192. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. All new Spicy Chow Fan. Kakaibang spicy. Kaya tuloy ang sarap. Order na! Ing programa nga ini Ayel Benye Paulinin. City Government of San Fernando, Pampanga. Giant Lantern Festival Foundation. Robinson Star Mills, Pampanga. Amponing, Ashurian Clark, Ford Pampanga, Bases Conversion and Development Authority, Car World Incorporated, Remote Employee, Westchester Realty Corporation. Makatuto kayo pa rin po, King Giant Lantern Festival 2023 ACV CLTV 36 special coverage. Ayan, balo mo ating Zen. Makakapaniglotaga na kasi uling ini na yung kadinalan 15 banwa na ningligligang parol. So 115 years na yung tradisyon na iti. Wa JM anya ing Ciudad San Fernando ing awsanda pong home of the Giant Lantern. Salang aliwang ating makanining tradisyon. Kaya pong mabilugayato deng Fernandino mo ing ating iganting parol agyo na lang paterakan king tigtig. Anya naman ngayon ni Jen, pisabihan tayo yung maging development ng Giant Lantern Festival karing mga labasan na banwa.
Kaya betaya king kaya katamong programa, ing metong ka rin kaya katamong pagmaragula lantern maker king syudad ay tatang Roland Kiambao. Also with us, yung Board of Director na po ning Katipunan ding Talasaliksik at Talaturong Kapampangan o ing Katatagan Incorporated ay Sir Joel Malyari. Maya pa oras po kaya kayo. First of all, dakala salamat po kay nga oras sa Binyeyo para king kaya katamong programa ni Ane pong kaulaga ining pamikatago na ini JM. Syempre bang kanita paintindi tamo kareng manalbe nung nanuya ba ing kasalaysayan na odo ikitane na din pero mas masanting na damdaman tayo mismo kareng kaya katamong eksperto ing kaya katamong lantern metong nga respetuan na lantern maker Kenny Ciudad San Fernando. Very excited ko actually na akasabi tala kasi madakal ka ta sigurado. Habalo mo naman. Kasi liya mo basta ligligan mo pasantingan parol. Maalala mo pa yung kwento na nini. So unahan ko na yung kutnan ni Sir Joel. Sir, may kapanalbe na kayo po bang ligligang parol live king ground? Ano po yung sabi tamo niyang may kapanalbe na? Actually, talagang masanting may describe makananitang feeling na pinking foreign na kain pa maglarawan. Kasi metong yung bagay na akit tamo na kasi alway tang letrato, alway tang experience, alway tang daramdaman miyaw. Pero patang akit mo talagang alway tang datang nanita. Metong kentang live kakain mo rin sulo, makanalang miliwas-liwas si Cindy, talagang teterag, tam music, itang gana-gana nga kakain mo kan synchronize siya. Makainganyo yang talaga. Siyempre, sumanal ba ka naman, mo naisip, bala mo sa din problema mo, mawawala. Kaya tang mismong sitwasyon na itang. Ini naman, kutnan tayo naman, ing legendary kabalen. Tatang Roland Kiambao. Tang, ngani, nano na yung barangay, nilapit na kaya ka at pegawa ng parol kaya ka. At nano naman, ing kaya, may retiro na ka ba talaga? At ala kayo bang balak na magbalik, king kaya katamong Giant Lantern, pamangawang ligligang parol? Actually, yung tradisyon niya may pwedeng lakwan alimbawa kasi kang barangay mo, takal gagawa, pagbigyan mo na lagura ng dakal na kamor, no, bro? Pero, potang mo mission di, bala mo kayabe, potang itong miyabe, bala mo matsugan, daya tam talaga may alakwan. Mumuna rin parularan, kakarakterize niya yung pangatao tamo Nung may parula yun, ba't may regular rin, o ba't nano, o ba't ilakabot parulating definition, pag maragultalan talaga, kasi kakaibala Tang Roland, kapilan po itang last na may kiabe kayo, king ligligang parol? Ang tauling ba, 2015 second So, kasi po Grand Slam yun. May consecutive pilang years iya pong kareng barangay ha-handle yun. Speaking of which, nadula po pala netang barangay hinandle you before. Barangay Del Pilar, San Jose po, San Felipe. So, tapong last was 2015, yearly atinta naman gampang panahon na ning pandemya. Sabi upin po, bala mo, kayo kompletong pakiramdam isto, kayo makapagkyabe. In your own little way, sabi niyo po, didinan nyo lang chance, of course, detang aliwa naman, na mag-champion mo naman. Pero, isto pong Giant Lantern Festival na mismo, atitiis yun ba na, ali, malyari nga lakong gawan, o pupunta lang da kayo po, retang siguro detang mas younger kaya kayo na, atuturuyo la pa rin, didinan nyo la pa rin advice ng nanong masanting danggawan. At yung masanting nga balita, pakisabihan na ako na biyan kasi kuwabatang niya yung magkasyon na biyan. Diyan pang bat na kami caroling, minta pa mo rin ka rin parulga, hindi na kasi wala mati ng discussion na mag-design ko next year para madadevelop yung bagya-bagya. Pero ako excited ko rin kasi sabi ko rin kasabi ko, pagto tamong alwa naman. Pag kanita rin tao may excite lang. Kasi tamo, pag maragutan mo talaga, bahal mo na yan yung technology na kailangan natin mga timbayo. Niya kailangan, yung kakait ko kasi karing Kapampangan, inopatible Niya po tang intutunan din, niya meragul din. Uling kahit tamo we try to outdo each other kasi, pero maging positive yung kaya tamo ita kasi, itang kayarangan tamo ba? Actually, positive yung kaya tamo ita. Pupurod mo yung sarili mo Pero out of that, matcha-challenge ka niya, makagawa kang something different. Yan yung pag maragul tamo ita, niya, akong timo sabihan ko mo, kaya be ko nga,
para magkabiya tayo ma-challenge lang. Correct. Sasantingin lang na Totoo. Hindi naman, ingkutan ko naman kang Sir Joel. Sir, as a cultural researcher, nano nga sasabi mo kasi mag-develop, manibayo, mag-improving Giant Lantern yearly. Pero nano yung akakit mong maging sangkan o tapapanatili nitang genuinity na nitang festival tamo? Well, nung kasing salugsugan tayo yung kasalesayan tamo, yung parol makaba na kasi pila yung kaya katamo, uli metong yung manifestation yun, napapaking kaya katamong karakter, akakit tamo na makananta magbayo. So itong pamyayaluanin itang karakter ito, ikatamo rito, ikatamo kapampangan So lulto, na itang pamyabiyabe tamo nga ito, mabubuo ya. Nyapi na nakakipit na milabasan actually sa 7 dapi, mag-start sa 1930, keng libro makanyang may sulat. Kaya niya may gumpisa. Pero bayo pa ito talagang atinta ng parol Yan, daragol, yapi biro kay Pisani Corolan, nanong papakanta mo, daragol na rin parol tamo, sasanting la. So, ito metong yung bagay, nakakaulan tayo kasi kaya katang kultura. Yung metong sangkap na kasi ng bantalali ang lambat, lumalam yung kultura, kaulan dapat ng balen, at ikatamo kapampang kakaulan tayo kaya katang parol. Habang pagmayabang may hanapin. Pero ano pong pakiramdam na kayo kapampangan kayo pero itang interest yo po. Syempre mag-research kayo sabi yupin balawos sing pamag-aral yo kening tradisyon na ini. Nano pong pakiramdam bilang metong kapampangan? Metong kaki ko siyempre malalam yung pakiramdam tam kasi sasabi la kanita before well I was once a part of NCCA ken traditional arts. Bakit tam ta kapampangan may kahit may conquer tamo ka rin may yaliwang klaseng dayon pero may natili bakit at suket ang katang karakter metong ka rin tangible visually kay represented na ning katang kultura pining parol nya pun potang latag may stretch me tang pangabilog ning parol may alim piment ang binong may manalampasan ding may yaliwang habi dareng lala dareng aliwang lugar mutakay fugaw mutakin taboli so bala mo nang idurot mi ita pining parol colorful ya at chuya malalam niya ang popang kalupan niya naman yung pinanari rainbow. Pero makananya po may umpisa na ing parol may karakterize niya naman as itang simbolo dering kapampangan mo naman kasi ini pong ligligan wari adimdam ta naman it is a religious activity po talaga pero syempre uling pinitang craftsmanship itang gelingan daring kapampangan ding Fernandinos at so talaga pero makanano ya po may umpisa na itang pamangawang parol bala mo maging representation ring character daring kapampangan. Well, meto nga kakit ko kasi kaya katamo, yung festival, bayo niya, moderno niyang salita itang festival, pero metong yung piyakit, ang kaya katamo yun, metong yung pusyunan o usan tamong gathering. So kaya katamo kasi yung lulto, yung representation na ning parol, dakal ka rin festivals tamong maglambat, not just in Pampanga, okay, Kapampangan, itang religious siya. Ating yung spiritual value which is very innate ka ng Pilipino so ikatamong kapampangan at suya pa ita so niya mag-start yan wali prosesyon la rin keng lanaval there was a time yung bakulod makanya lanaw pumag-prosesyon la pa rin mayayalong balen ikit din kandila mayangin Nobyembre takpan din kandila dyan din supot nyaki yung alwalong festival tumaki East Asia, Korea, Japan, China at ilang makanya na classic festival pasula po daw man din ikatamong tayo bring mo din kandila diyan tayong supot, o kabudya supot. Diyan may kulay supot. Kabudya wari kodrado, itang supot. So, di nan may star. Kabunya malating star. Dagulan may itang star. Meragling star. So, nyapin niyang miras sa San Fernando yan. Talagang bongga ng bongga. Mayabang tana. Uri ko nga balo ating Jen. Tang Roland, kasi syempre, metong kayo karing minunang henerasyon na gagawang Giant Lantern. Legend na mo pinanden So, nanoing fake kaaliwa na netang dati yung gagawan compared ngeni kasi ngeni mag-develop na talaga aliwa na datang iparol na ng San Fernando Kwento po Kwento kasi balo yo I interview tane before actually atin yang masanting nga plano itang Roland bang kanita nandin pin po off air pisasabihan may naman all the time kasi magkaroon tamong chance na katalamitam talareng kaya katamong lantern maker sa tinyang planong i-launch sa libro pero unahan tane pakwento tane ngeni i-describe niyo po makanano iwari dati ing parol making ang poporing ing kasalukuyang in pa mag-evolve na ning
lantern making industry kining syudad? Actually, yung may pamanggit na edad. 60s pa kasi ikit ko na rin parol eh. Minuna Nakakatampo. akong natandaan parol 1965. Gawa na ko Mario Dato. Akakit mo kanita itang carved lines. Itang very artistic la pang gawa rin parol. O na yung anyang kami ng generation, anyang gagawa na kang parol, mumuna, mas, nung akong kukunan mo, mas buri ko rin ang minunang design eh. O na yung uling tatagalan na kaning bayong panahon, kailangan mag-adapt ka rin kitang kay. Pwede may fusion ng modern ng traditional. Mamurin mama ko itang karakter na nitang Giant Lantern Tom. Ako may sa kitang text messaging, patanggal luto la rin karakter, ating dub, ating angel. Actually nga, gagamitan na, maswelta mo, may kapag-generate ang bayong generation na gawang modern Bayong idea po ay, na. but, kasi kanita, muna, musicality yung ka na ako eh. Yeah. Bayo kay story yung parol, at yung kwento, una kitang music, patangay, i-adapt kaya ka rin tamburi kong ipasyag. Timo niyang COVID, ginawa ko rin Giant Lantern na although animation niya, pero atin yung message tungkol kay social distancing. Agagamit niya rin kasi Ay, instrument niya rin to send medium, message. agagamit may medium yung parol. Tsaka, ito nga sabihan ko, alang eskwela may tuturo ka rin. Alang mga yung librong may sulat. Yung gagawin mo, we pass it from one hand to another hand. Tradisyon niya kailangang pakamalan tayo eh. Nyapin nung kukot, may itang kakatamong kantang ating kupong sing-sing. May pabaran mawawala ito sing-sing. Kasi lalo na yan, mag-produce yung light na. Aslag, kailangan pa na yung makintab yan. Tsaka yung San Fernando, mag-share niya. Maski mabilog, kaya ito talaga. Ako yung sasabihan ko, mo Home of the Giant Lantern City of Lanterns, Christmas capital of the Philippines, and Home of the Giant Lanterns. Wow. Kasetting na nita. Kasi abanggit na pong Sir Roland na ditang mawawalang sing-sing. Kita nga di ko pong sing-sing. Hindi naman Sir Joel, ano yung kakakitamong assessment? Kasi ring aliwang festival sa Minuna or ditang aliwang festival sa Kening, Pilipinas, mababating la. Ano pong assessment tamo at malilyari po ito? Well, kalupan nga sabi ko pin, yung metong festival, metong kimutan, kailangan ng kinanay ng kakatang komunidad, ng kakatang balen. So, kaya katam kasi may uling lalo na, maraguling pressure mo rin kay San Fernando, kasi uling yung kabisera. Yung kabisera. So, isipan na makananin. Na naman isipan na talagang conscious yan. Uling lulwalya kaya katang karakter, tabilong metong kapampangan ng kultura tamo. So, kailangan mag-innovate siya. Tutukin yung panahon na hanapin Corolla, itang diktanin panahon, mag-adjust ka eh. There was a time, bilog-bilog la style na curvature la datang ding design. Kaya ba may gilang mga turid, so sulukan la. Kaya ba magbalik yun ng magkitang wavy. Kaya ba pati yung materialis, sana ng papel yung diapon, ng Japanese paper. Kaya ba bigla may ang copies. That was the time na niyang balo ko, late 80s hanggang, late 70s hanggang early 80s. May introducing copies, midalay pag in San Francisco. With former Mayor Virgilio Canita. So talagang delade, talagang nakakita. Nyapin, manifest yan, manilwaya. Yapin metong karing recent development, pwede mo kita karing mayalong establishment, si CP Aken, o Lualong Balen, o Ciudad Kening Mabilog, Pilipinas, but also kitang recent pageant, dahil ni binot na yung metong karing Miss Universe pageant. Talagang very proud. Agree. Yeah. So it carried the colors, it carried the romance, it carried the lines and the music of being Kapampangan, not just being Filipino, but most importantly, Kapampangan. Pero kung observation niyo po, itang pamagpas, kareng next generation at kareng kayanakan, akakitya po? Metong kailangan maragulang factor kay education. So, kailangan lumubya. There was a time before pandemic, katinan mapila na subject, lulubya lulubya kay TL, yun po kareng niya mag-7 K-12. But after that, medyo yakba, ko na masabi na may pabore niya, pero mila ko yata kitang priority. So, siguro talagang kailangan dakal la rin makiadwangan. Alam mo rin lantern makers. Kasi talaga, tuna, Uning kailangan ng suportahan ng balay ng po yung mamuntukan. Halimbawa, yung DepEd, yung kaya katamang LGU, kailangan pisabende luklukan tayo yung table, yung lamesa, pisabende ng gawan. Kasi dakal ta mga santing obra, talaga mga matela. You go to a palid, detang karelang patter sa pupukpuk la, alanalo, lunalayatan yung bilang po. So, kaya katamo, kabang at suya po, lalo na maning niya, daragulya pa yun. Dela di, pati yung basketball yung lagyo ng Giant Lantern. Kailangan talaga i-grab tayong opportunity to have it. Ay, maragulyang
role agagampanan itatang Roland. Ken kasi I remember po ne kareng bibisita kaya kayo nen kay pinela mo taga Kenny. Interest damo naman deng aliwang tao tong mumuntala po kareng shop yu talagang emwala kong mangutang la po ne. Pero ikayo po correct me if I'm wrong. Of course, gagawa kayo pong paralan, bang kanita, ita pong knowledge yu, pasa yu. Kareng kaya nakan, sabi natin pong Sir Joel, ali mo dapat karetang lantern makers na o kareng ka mag-anak, kareng anak dareng lantern makers na. Noon pati po kareng aliwa pa na interesado mo naman. Actually, I think kayong gaon kanyang project kayong Dabsu na manuro kaming paper lanterns. Walang babalik doon at ang kahit aking bakulod. But actually, generation kita nga na ako, yung masanting na nini, old school kami. Dahil nga anak na generation nga yung new school Kasi ngayon, sketch ko niya mo kaya hindi takapapil, i-convert na kay computer ni nga na, potang i-present niya na nakasanting, tumuring kagawin ni kaya Jasa na, potang kay ako pen, potang mami akong inspirasyon na, doon nga na ginuli siya lapis nga ni panay nga tsukeng YouTube at tsukeng nga. Itang anak kasaya. Ikami niya ikibisantok ng patugot manuro ang po nga. Akakit mi kasi na ako balamit ang fulfillment mo. Anamo rin kasi pero with responsibility. Ing burik sabyan, darlan niya rin kasi imbalen istong mebas si imbalen, mebas na kano, na kami patudtud. Pero puta naman masanting, may nakita na, puta nga, masaya ka pa, apasaya mo rin ta. Balo mo putang kakabit dala rin kay Keng YouTube, puta nga alpeng ko na, akong mga paluwak, putang, ako mismo, gewam na pero makakaya ka pa the more na inspired ka pa na kailangan sambutan kaya pang gewa ko, hindi kang tutugimban, sambutan kaya pa. Kanya, uyteng maka-strength kay katamo na makasikan na para patugot na samasan mo po at papakit mo ito kareng next generation. Ini-echo kalingwan itang lagi nang sasabihan, Ma'am Ching, itang uniqueness na ning kaya katamong festival. Kasi kareng aliwa po itang mumuna la rin produkto po tang kay out of that, karen la magkarong festival. Pero aliwaya yung King San Fernando, minunay po yung festival. Kasi nung lalon naman ang tingay, lulto kaya bangan, mas maraguling gastos kaya ang premyo. Pero bakit to ba't tutok ng makiabi? Kasi itang honor more on honor tamo anyapin eps sabyang pera ng kaya empis sabyang kentang continuity ng tradition. Alright, bilang panauli na mo siguro, lalo po ing mensaheng buriyo pong idake, lalo na kareng Manal Beke katamo ngeni, paunan tane po itatang Roland. Kaya ako itapin ka rin kaya nakan, ako kasi makanyaning prinsipyo ko nung ikatatalan mo rin bini, mo sa salbag kayang gabon, alam tumubo. Pero nung manuro ka, metong kang tanaman na tinubo, another generation na naman magpaparlita. Yan yung sasabihan ko, saan milaretang homegrown, ang paparetang entrepreneur hanapin kung naanak man ka kayan. Buriming makaturo kami retang talagang ipuso sa puso na yung pamangawang parol. Pakibalwa ni itang kwento na nung nukar niya may liba yan. Kasi manuala ko, yung meto nga produktong alang kwento, alayang kwenta. Ay, kasanting na nita. Quote and quote tayo pa ito. Yung produktong alang kwento, alayang kwenta. Ayan. Dakala salamat po kay Oras sa Dinake. Tang Roland, ang pong Sir Joel. Wow, pakiramdaman tayo pa yung last message ng Sir Joel. Wala na akong kwento. Mabayad itang tauli ng stage. Actually, ako meto nga yung meto ka rin kaya usan mi pinapakidwangan tamo nga ni tamo nga natsukin ni so pantala rin kaya katamong festival kalupa ng Giant Lantern na natsuya. Dakala balen, dakala grupo, dakala ethno-linguistic group ng mabilog ng Pilipinas. Alalang pagmaragol, pantunan depa. Ikatama tsuya. Sesenta, yapi niya ng sing-singa, paano yung tamo. At ngayon ilultoya. Suslagya pa So yata mandalang sulu, pasalang nan tayo karing kaya katamong balay-balay. Ita mo po, may pasalang. Ayan.
kasanting darugod itang statement da. Adjang iya ko bisana ako yata mag-enroll ketang yadjadang lantern making ba Abangan balo. tala rin. Ayan, at this point, we'll take a break. Pamo po, ay ako po mama ko, taglos kayo po king Malbe, magbalik po yung CLTV 36, special coverage in Giant Lantern Festival 2023. In programa nga ini Ayel Benye Paulini, City Government of San Fernando, Pampanga. Giant Lantern Festival Foundation. Robinson Star Mills, Pampanga. Amponing, Ashurian Clark. Ford, Pampanga. Bases Conversion and Development Authority. Car World Incorporated. Remote Employee. Westchester Realty Corporation. Why do I love working at Ashurian? Ashurian makes working on site truly enjoyable. Ashurian provides coaching and training to succeed in my career. Ashurian provides awesome employee perks and benefits. Ashurian is recognized as one of the Philippines' best workplaces. You'll definitely love working at Ashurian too. Join the winning team today. Whenever I'm asked why I started Remote Employee, I always tell them about providing Filipinos better opportunities to build their dreams. Our global employment platform allows them to work with businesses abroad and earn competitive salaries while spending more time with their families. But more importantly, we built this company so that Filipinos would have the opportunity to bounce back from the pandemic and become stronger, better, and more confident versions of themselves. We are Remote Employee, building champions and uplifting Filipinos for the global stage.
Ing programa ngay ni Ayal Benye Paulini. City Government of San Fernando. The celebration of Christmas in the Philippines is widely known for its colorful and unique traditions. In welcoming the most wonderful season, the lantern or parol serves as Filipinos' iconic symbol and greatest expression, for it represents the Star of Bethlehem that led the wise men to the newborn child Jesus. That same star is also the inspiration of the people of San Fernando, Pampanga, whose creative hands and colorful ideas turned this glorious star into twinkling, sparkling giants, giving birth to the Giant Lantern Festival. Back in the 16th century, when the Augustinian friars introduced the practice of procession of saints, people started their tradition called Lubenas, a parade of lights where people of the community bring lanterns, along with their patron saints before going to church for Misa de Gallo. The first recorded giant lantern maker was Francisco Estanislao of Barangay Santa Lucia. In 1908, he introduced giant lantern making in San Fernando with the use of bamboo and cocoa cloth. On December 26, 1909, the earliest photo of a Christmas lantern illuminating a street in San Fernando was captured. Later in 1927, Severino David introduced the kalakate, a steel rod attached to a paper cutter pad which enabled the lanterns to be connected to electricity supplied by the San Fernando Electric Light and Power Company, or SFELAPCO. Written accounts in the 1930s mentioned the Giant Lantern Festival in San Fernando. Battery-operated lanterns came in the 1940s, and molding of steel wire was introduced in the 1950s. The dawn of the 60s gave birth to the commercial lantern industry when San Fernando lanterns became available for sale to the public. A giant lantern was featured on the cover of the magazine Eso Silangan in 1966. But because of martial law, the festival competition was cancelled in 1978 to 1979. But during the psychedelic decade of the 80s, the tradition was revived, with rules, regulations, and awards formalized under the leadership of the mayors during that time. Barangay Santa Lucia won in 1982. But Barangay del Pilar became the strongest contender as it maintained the winning title from 1983 to 1991. The competition venue was transferred to Pascuhan Village, the first Christmas village in Asia. In 1995, following the October 1 massive lahar flows which devastated downtown San Fernando, Barangay Malpitic's entry outshone all other contenders after being hailed as the champion. Later in 2002, a lantern that stands 105 feet was crafted in an attempt to be enlisted in the Guinness Book of World Records. Since 1992, more exposure was given to the Parul San Fernando as it was exhibited here and abroad. In coordination with Philippine embassies and consulates, San Fernando lanterns continuously travel and bring colorful lights to different countries, such as Switzerland, USA, Brazil, Kenya, Italy, China, Australia, Pakistan, Iraq, United Kingdom, Nigeria, the Netherlands, Spain, Czech Republic, Vietnam, and Poland.
In a bid to keep the giant lantern making tradition alive despite the pandemic and save the livelihood of the city's lantern makers, the city government of San Fernando, Pampanga, through its executive committee, organized the GLF in the past 3 years. Spreading Christmas cheer, giving hope, and renewing the sense of optimism of its people as we embraced a better normal. The participating barangays kept the Bayanihan spirit alive throughout the pandemic. The festival boosted the lantern industry and opened up tourism in the city during the Christmas season. In 2022, the Giant Lantern and Tourist Information Center opened at the former Pascuhan Village, a testament to the enduring Kapampangan lantern tradition. Now on its 115th year, the Giant Lantern Festival will once again take center stage to keep the Fernandino tradition alive. With 10 participating giant lanterns. The message that the lanterns bring remains the same. Shared faith and love. Ing programa ngay ni Ayal Benye Paulining. City Government of San Fernando, Pampanga. Giant Lantern Festival Foundation. Robinson Star Mills, Pampanga. Amponing. Ashurian Clark. Ford, Pampanga. Bases Conversion and Development Authority. Car World Incorporated. Remote Employee. Westchester Realty Corporation. KCN Enterprises. OrderMo.ph. Grumpy Joe. The Golden Grays PH. Surgical Philippines Incorporated. Nuan Farm and Resort. Kia Pampanga. Mini Pampanga. Suzuki Pampanga. Jeep Clark. Juan D. Nepomuceno and Sons Incorporated. Bank of Florida. McKinney Food Corporation. Photon Bacolor. Jed's Island Resort. Corporate Guarantee. Chowking. Abenson Venture Incorporated. Smiling Star Enterprise. Mary Jean Cortez Events Planning and Catering Services. Queen PS Place and Rentals Company. Microtel by Wyndham, Pampanga. Best Western Plus Metro Clark. Makatodo kayo pamurin king CLTV 36 special coverage ng Giant Lantern Festival 2023.
Ating Jen, burita mong i-announce na antimong pasalamat ng CLTV 36 kay Pamanal Beda rin kabalenta mo kin Giant Lantern Festival 2023 kin Digital TV at tina kayong pamikatagon man yung boot premyo kin kaya katawong GLF Lucky Viewers Choice Promo. I-text niya mo po ang letra ng kaya kayong paboritong barangay Giant Lantern. Ini banggitan tala mo. Letter A po for Bulaon, B for Calulot, C Del Pilar, D Dolores, E San Jose, F San Juan, G San Nicolas, H Santa Lucia, I para po king Santo Niño at J para naman king Barangay Telabastagan. Kabalen, napakiramdaman niya at text GLF, letra ni barangay, lagyu, edad, address ang pong isenyay ni king 0947-430-0073. 5 lucky texters si Monyang Boot, ang pong in promo, magsimula yang eni. So, pakatandaan ng tamo naman, 1 vote per se. Maring deadline na po ng kaya katamong text entries. Mayari po king December 29, 2023. At balo tala po rin Monyang Boot, king kaparehong contact number pepagsendan da pong text messages. And ma-announce po yung kaya katamong CLTV Facebook page. Ngayon naman, JM, kabang manenaya tamo ne, king mismong competition proper, balo ko dakal ne excited, pero at this point, may ngubirata mo pong talasan liksik, at atin niya pong study tungkol king Giant Lantern Festival. Metong niya pong socio-cultural anthropologist from De La Salle, metong akapampangan at Biyasaya po mga Pampangan. Nanapong aliwano ni Dr. Dominic Hontado. Welcome po king CLTV 36, Doc. Salamat po king oras sa dinakayo king kakatamong programa. Nakasalamat mo naman po, ma'am and sir. If anything, I'd also like to add, Paskong Mayap ning dis po. Yes. Kakatamongan po. Ini po very interesting yan. Actually, abasa kaya rin po itang kaya kayong study at king metong karang kaya katamong programa. Imbitan tayo naman actually i-doc at saka ini importante po nga share tayo mo rin lalo na karang kaya nakan bang kanita mas aintindihan in kaya katamong tradisyon. Kaya tapong kaya kayong study very, very interesting niya. Pero bayo tayo punta lanta. Kalupa na po itang hitang minandin. Ikayo po ba personally, panalbenyo na ing ligligang parol? Nung impong kay ito mismong competition day, liko pa po. Pero retang exhibition night, try ko na pong mag-attend. I think in my entire lifetime so far, siguro adwa po. Or at Aili, siguro mga 4. Kitang adwang instances sa ita, niyang dadalado pa po Greenfields. Din kay datang parol. Datang parol. Pero nano pong pakiramdam yun? Istong akakin personally. Being starstruck is very much possible, pun intended. Aliwa po pa siya, itang face-to-face pong Alben, kaya be po itang fellow members of your community, you're practically elbow and elbow with each other. You can feel that very community sense of the celebration. Kay maka-overwhelm, and I mean that in a good way, but siya akakitala po ring parol ang mag-perform. Lalo na ning kaya maiwasan, may palapit ka talaga Opo. Kita namang study pong ligligang parol, mutatana kitang topic tamo. Kasi meto yung talagang masanting pisabi ni Ngeni, saktong-sakto ya, Happy Giant Lantern Day. So ngeni po, itang Giant Lanterns as political thought po, generally, nano ya po itang content or nano po itang laman na po ng kaya katamong study? Okay, kaya po, adwaya pong subtopic classified under political thought. Ita pong mumunang partina, tungkol yaketang numakanano ya po malyaring magsilbing method or medium for communication in pong parol, deta pong messages tungkol king political culture, but siya po kasi sinabi tang political culture, apin po itang ratang attitudes, our beliefs on our ideas also on what constitutes being a good nation, what it is for ideal government. Data pong, in generally, nung luwen tayo po itang PECA Foundation, na what makes a good society. Apin po itang king political culture. Ngani po kay, ing parol ding maging, nung luwen tala po itang history na, pila na pong banway itang akakitamong they express
ideas of hope for our nation, ideas of peace, wishes of peace, greetings and diplomatic messages to our administrations. I think that was covered previously na po before my time here, Kenny pong studio. Abe mo naman po itang intentions na po kasi ng Lantern Artists. They want the citizens, the viewers, to think about the messages that are being projected. Kaya po metong banda masanting niya po ita kasi one, in role na po kasi ng art, and we can look at Giant Lantern as a form of art, Yes. is to help bring about discussions. Kaya po metong banda ita. Number two, to help being a way to talk about certain historical events that have transpired in our country. Din po Lantern Artist mo yung gagawan da, babaldog da po into icons, into not just icons, but a series of icons together with the types of music in which the lantern itself is playing. Imo pong rule again, kailangan, it has to tell the story of the country in the way na iya pong mamiling position. So Okay. it's a neutral topic. And yeah, it just magkwento ya po. That's what it does. Magkwento ya mo yung lantern. Anti mo po ining king as Viva Santo Niño, we see I think that's paying homage already to our present administration as part of what happened in 2022. Yeah. Pero with this innovation po ni anepin pong kasanting kasi maging platform niya to send the messages. Pero ating kayo pong akakit na disadvantage naman. Sabi Upin po dapat neutral, pero I think at some point manyang panahon ng administrasyon ng President Duterte itangking war on drugs. That is very clear. Actually, marakal ka rin pong paruling ating makanitang message sisend na akakita mo. In a way, it's like showing support to what the current administration is pushing. Ating kayo pong akakit na baka pwede yang maging negative itang makanita pong development na dening parulta mo mag-send lang magin lang paralan, magin lang platform para makapag-send lang, makapag-voice out lang messages. Para kana ako po aliwaya po linto kasi itang lantern that talks about the war on drugs. I think if anything, bala mo it talks about the war on drugs having happened within that year. Alayo pong pamiliway ni kareng pache at mi kaka year-end report po karening aliwang studios, karing aliwang channels and news programs of what happened within the year. And if anything, I do see this would catch on karing Lantern Artist mo po to talk about the events of the year, lalo na yung pong Ligligan Parol. It's towards the end of December na po. So, yung medyo tema po kanini, nanimilyari kim banwa. Yeah. And Lantern Artists have something to say about keeping that fragment of history alive through their lanterns. And naman po necessarily making a position when having a anything that references the government in their design. It's not a position. It's just a documentation. Yeah. Yes po. Yan kasi masanting, manadbeta mong Giant Lantern, karetang parul. Pantabayan ng talaman, nanulatang message sa ilagay. Actually, din abanganda Abanganda yearly. kasi ito yung balam sa finale na nitang performance ni Meto nga parul So hindi naman po ketang study tamo, marakal tamo po nga kasabing lantern makers. Pitula po yata, correct me if I'm wrong. Kaya ba't nanula po retang kitang tamo karela at nanula po retang discoveries tamo ketang pamagkwento, pamamputa tamo karetang lantern makers. Ito pong second portion na po nitang study ko at yun yung kinalaman ketang numakanani po magsilbing point of metaphor yung pong Giant Lantern creation and how this might have something to say about Lantern Artist's idea numakanano po yung numakanano po ko-connect in karelang art king pamakay pamalen makanta po. In some instances, data pong kitnan ko kasi
dito kasing mapilang ko tang atin pong kinalaman ketang if they've raised their own children, which is why I had to choose particular lantern artists over the others kasi eta naman po malyaring kutnan ding alapang families na po. So hindi mo po nandin sayang. So it would have been interesting to see an exchange. Is Sir Roland po. I interview po, yeah. He's one of the first ones that I've interviewed po. Ibang kinontribute na, you can parallel giant lantern creation with raising a model citizen, beginning with kita pong framework na. Itong framework na ning lantern na yapin po itong mag-signify kitang maging virtues na ning anak. Kasi tala ka ding lantern nung iya po matibe itang framework na. Kay ita pong metong karatang favorite making examples ko mo naman po nitang kay you have to be careful about the type of music that you choose for your lantern. Kasi nun naniya po itang bala mo atin persona yung kanta anti mo in his case ene po itang rock music kasi sabi na po maging po magulo yung core na ning anak. So kailangan ita pong music ang banayad, datang smooth, datang mellow, bang maging naman po mellow yung personality ning anak. Nung pong kalalam interestingly, if we try to do a comparison also, reta pong pekibat ng Sir Roland, atin na pong counterpart king Greek ang pong Roman culture. Yeah. Very interesting ne. Eya mo kabod itang akakit mo lang makapaslag pero itang behind the scene itang pamamuo ne. As ne pong kalalam pibatan. Pero magbalik ko mong bagya JM Doc. Kasi po ing makabilib mo naman itang interest BBAU ing panahon na BBAU talagang mag-research kayo ne about our giant lanterns. Pero makanano po mag-start itang interest you na ay ini kailangan why giant lantern? Okay, for this particular part, I want to thank my panelists from UP Diliman. It was their idea for me to focus on giant lanterns. Well, actually, lanterns in general po niyang mumuna. Pero kasi talagang tutong trajectory ng kanakong study, it was to create a ethnography that was supposed to be comprehensive for all of my yung king folk life makanta, yung king Kapampangan, king kulturang Kapampangan. So originally dapat itin chapter tungkol king pamangan, king literature. Ngayon sinabi why don't you focus on lanterns? Total kaya kayo ita. Go on may full body but interview mo ring lantern artist so from there everything else became history, and I've had the privilege to meet all of these very amazing artists and people who are assisting in the advocacy, so it's been great. Pero after doing that in perception niyo po ba kayong tradisyon somehow megbayo? Opo, kasi kanita nga kakit ko po itang aspect I see it more of as kanita, bala mo more on the performative aspect. Enjoy kaya po as spectator. Ngayon itang isipan ko po, it's what's behind the performance and what's going on during the performance. Opo. Hindi naman, puburi ko naman po balo kasi itong process, syempre itong pamaggawang thesis na pong study, balo talangan din, dingegan-agan ng big thesis yan. So, masakit ya ini. So, kabang pagdalanan niya po itong proseso, man-interview, mag-research, nano po ketang abalo tamo, nano po retang kailangan da naman derang lantern makers. Syempre sinabi da po kaya kayo, iniing kulang, iniing kailangan, kaya ni kayo magkasakit makanta. Or did you ask that question did po you ask that ketang kaya question kayong thesis? Actually, lampas na po ketang scope na nitang thesis ko. Okay. Pero I mean itang habang in the course of conversation po may brought up ya ba na itang if atin lang pa palang kailangan din kaya katamong lantern makers. Kita pong performance, additional protection po if possible. But again, this was back in 2015, so baka naman po datang dialogues with GLF and everyone else. May resolve na po siguro. Pero nandin off-cam, Doc, share mo kaya kami na ito requirement kasi thesis pero ito pong kaya kayong
kaburian na mas palalaman pa, acknowledge you, at mas i-share pa ka rin, mas marakal. Belaos yun po, ne? Sabi yun po, every year, panikwanan nyo pong makapag-publish kayo about it. Tell us more about that po. Except for, I think, last year, or was it 2021? Ay, may kapag-publish ka yata 21. Yeah, pretty much the objective. Ita pong kailangan natin ko pong adake. Andiyan kaya mo man pong speaking engagements po o kaya mas masanting po no makapag-publish kasi kailangan na naman po kaya kami bilang PhD. Required na kaya po kayong Lasal. Ano na? Well, actually, mo kayong Lasal. Karing basta university levels, required na po yung research. Ita pong pinaka-latest ko po, kay Impress ne, hopefully ini pong February 2024 kanya pong University of the Assumption at inla pong bayong journal niya ni yapin po ito itang International Journal of ng Cultural and Lantern Studies yata ito. Opo. Ating kung atong article ka rin. Ita po metong madadocument siya ka rin itang interview ko with Sir Roland in which siya po ka rin itang Shaping Stars, Shaping Citizens. Yapin po ito itang parallel na ning numakana ni malyari maging metaphor po ing pamagawang parol king pamagparugol anak. Kay significance na nita kasi kami anthropologists kami kailangan mi pong lawen ni itang how do we refresh the way that we look at cultures and individuals? And how do we rethink the role of certain cultural things and how they influence daily life? Makanyang kepuliban itang yung political culture and political thought. So, yung pong parol, malambat me kasi king king heritage tamo for how many years? So, very, very long. How do we consider the lantern craft is influential in the lives of these individuals, not just as an industry, but also in the way that they look at other things such as politics and being a model citizen and being a leader. Ito pong makanita. Kasi lived experience niya po dapat ing citizenship ang pong tamaging leader. And then the second article is spreading itang tungkol yakatang Coca-Cola display anyon 2020 kani pong baliti ning kasi kasanting ito. So it's my reading of that together with an interview with Ma'am Ann Sason. Is that her surname? Anyways, yeah. So hopefully really soon at Janepo. Pero makanan niyo pong akakit itang maging contribution you maging yung way para mas akilala depa in kaya katamong tradisyon kasi nandinikit mo talaga namang globally mare-recognize na dadalala pa nga ne burida lang akit kareng miyayaliwang bansa pero ikayo po ating kayo ring sariling paralan on how to continuously promote and I think ini po maragol yung fulfillment magdalaya pong maragol sense of fulfillment po kaya kayo. Kaya po may itong banda, reta pong articles ko kasi they're more often on nung makanano po yung pamamasa. Itang, or reading text, it's a very cerebral topic. Ita pong nung makanano maka-appreciate pong parol. That's one. Number two, bilang simple pong memalen, number one po I think would be yung pamagdake. Karing kaya katamong links, daring events tamo, especially if they're covering the giant lantern. Data po. Although, if we look at it at the level of the citizens, as long as the lanterns are being talked about, maragol na pong bagay, itang numakana niya ma-expose lalo yung kultura tamo. Ganyan naman po ba, ma'am? Kumbaga, syempre, partida ng BIU yung Giant Lantern Festival. So, kumbaga, yung balang pa sasapit yung Disyembre, automatic na talagang kakabiyeta mo espiritu ne. So ngayon naman po naman po retang densay tamo pa karing ega-naga ng buring basan itang study tamo pong buridang balo. Where can they access also? Yes, where can they access this? I have an academia page and a LinkedIn. Mostly din po materials ko chula ka rin. Kay ating ko pong de-develop ngayon ni a website pero it's more on data pong hobbies ko in general at chula ka rin na po rin creation ko pero too early to give the site
as of this point. Pero ito po, king academia mostly. Opo, pero kikakakit yun po, Doc, 115 years na yung Giant Lantern Festival. Ito pong support coming from LGU and private sector. Inano pong akakit yun pang future na naman ng Giant Lantern? From the immediate present po, kasi medyo pisasabihan mo na pong yan kasi itang threat of AI or artificial intelligence na mag-override ka ring skills, ang pong karing work, ang pong, especially karing artists. Marayuya pong mituran in Giant Lantern, we can say that confidently. Itamupin po, we just have to be careful kasi nung maging uso na naman po, retang digital animated lanterns, there's a possibility that AI might be used to create those kinds of lanterns. Kanita po itang, I hope it doesn't happen kasi ding lantern artists, they all have the philosophy na you can communicate basta you can share ideas and messages just as long as you do not throw shade. Because the job of the Giant Lantern artist is to bring light. Why would you bring shade into the industry? The problem is if we have people accessing AI and trying to come up with their own designs, nung ela po biyasang gawang satirical pota atin sakit lub. That's one thing that I'm afraid of, honestly. And it's going to be impacting even the way that we look at lanterns and the way that we read it. Mika question na kanita mo naman po na ning authenticity. Sana malilyari. Kasi AI is making a lot of things possible. Yeah. Balikan ko lamang po retang points. Binanggit yung ketang study yo kasi nandin kit nan tayo Sir Joel. Nung makanano mag-start itang ing parol may characterize ya or makakompare ya keng character daring din Kapampangan. Share with us nung makanano ya po ikitita base ka rin kwento daring kaya katamong lantern makers. Okay. I remember from Sir Arvin Bondok Kiwa. Yeah, that's his full name. Ing parol, in or Giant Lantern, malyari pong symbolism na ni Kapampangan. Kasi number one, patsiya inisip tamong Kapampangan, bravery. Matapang yun po yung Kapampangan. At siya ka rin, siya ka rin yung kule maluto. Patang kay one instance of bravery, tin po metong a festival na they had to go on, may nga basala ring may nga basala po ring rotor kanita. Do you know the story? I don't know if this was the festival of 2015. I forgot it. Yeni, king bang ela po marine, kasi itin pong international guest at the time. And this was competition night. And sinabi na, sige, dalpakta na kindutong bahala na magwantis ta mo makarine nung alatang performance. Sabi na rin, Ali, we can't. It's dangerous. Anyapin makanya po linto itang sanat in protection. So bravery, kayabangan is in the size of the lantern. That's given. Yeah. So you agree 100%? 100%. Yeah, kasanting na po rin thoughts sa scenario kaya kami, Doc. Very, very interesting. Ang po pa itang threat, ne? Kailangan pala, metong yung bagay yan na kailangang lawenda rin kaya katamong lantern makers. Pero ali naman siguro kasi malalamig kaya katamong lugod kening tradition na ini. At this point, pasalamatan tane po yung kaya katamong bisita. Dakal pong salamat, Dr. Huntado, ne? Again, madakal tana naman na balog yung kaya katamong guest, of course, lalo na rin kaya katamong Talapan Albene. Again, thank you po kaya kayong oras abinye kaya katamong programa. After this commercial break, magbalik ya pa po yung CLTV 36 special coverage ng Giant Lantern Festival 2023. Ing programa nga ini ay Albene Paulinin. City Government of San Fernando, Pampanga. Giant Lantern Festival Foundation. Robinson Star Mills, Pampanga. Amponing. Ashurian Clark. Ford, Pampanga. Bases Conversion and Development Authority.
Car World Incorporated. Remote Employee. Westchester Realty Corporation. Business, leisure, nature. They all work at Clark. It works like a dream.
Ing programa ngay ni Ayal Benye Paulini. City Government of San Fernando, Pampanga. Giant Lantern Festival Foundation. Robinson Star Mills, Pampanga. Amponing. Ashurian Clark. Ford, Pampanga. Bases Conversion and Development Authority. Car World Incorporated. Remote Employee. Westchester Realty Corporation. KCN Enterprises. Ordermo.ph. Grumpy Joe. The Golden Grays PH. Surgical Philippines Incorporated. Nuan Farm and Resort. Kia Pampanga. Mini Pampanga. Suzuki Pampanga. Jeep Clark. Juan D. Nepomuceno and Sons Incorporated. Bank of Florida. McKinney Food Corporation. Photon Bacolor. Jed's Island Resort. Corporate Guarantee. Chowking. Abenson Venture Incorporated. Smiling Star Enterprise. Mary Jean Cortez Events Planning and Catering Services. Queen Pia's Place and Rentals Company. Microtel by Wyndham Pampanga. Best Western Plus Metro Clark. Kabalen, makatutukoy pamurin king special coverage ng CLTV 36 kin Giant Lantern Festival 2023. King pamigatagon JM, silipan tamo in the making of the Giant Lantern dareng Apulong Barangay, Amekyabe king Ligligang Parola. Awangeni pagumpisan tayo king parol ning Kalulot, Dolores and Bulaon. Dasin di laman ding suludareng parol, ing pamakyabe ng Giant Lantern Festival ning Barangay Kalulot, may patlud. Diretso lang atin iganing parol ang magrepresenta king karelang lugar. Agpang kang Kapitan Jaime Capil, migit king kompetisyon, mas didinandang bayat ing ulaga ning tradisyon. Binya mi suporta kang council para at least kaning buong Kalulot, ang bubugang Kalulot, buong mundo, akin demo itang ladyong Kalulot, maksuyalo na kami. So sabi ko, Teddy, makanyan man ako, itanggewa mo kanita sabat, dapat doblean mo, pero dobling suporta mi kaya ka. Total na ng pasibayong Teddy Aguilar ng Giant Lantern ni Kalulot. Ininaing ka na mabanuang lantern maker na ning barangay.
2019, inyang apapanyambut ng first runner-up in Kalulot Giant Lantern. Kabang iya ang lantern maker ni Dolores inyang atlong banwayang tuki-tuking sinambut, inya maging Hall of Fame ya. Ngayon iking barangay Kalulot, mas dakal kanupyalong at tekniking kayanggawan karang apulong liburang bambilya. Ano pin, yung gaya pantunan na rin tao kung pakyabe ulit. Uling namin bis dati ng banwa mag-entry yung barangay Kalulot. Ngayon pinuling panelang mag-entry, lalo dating digdagan ng karelang suporta. Parol. Bayangin yung bagya, last year, halos prepare ya kasing gahong tayo. Ngayon may malit kong bitak. Kita mong taga-barangay Kalulot, ang tabayanan tayo kaya kadamong entry ng Dasganing Giant Lantern Festival 2023. Metong nga karang peka maragul-alugal ng siyudad San Fernando in Dolores nung pisa sa biyang pondo. Inya niyang daratang in Giant Lantern Festival at inyang makasadyang gastusan para king karelang ilaban ay ganting parol. Actually, yung barangay may galat siyang 200,000 para king kikatamong Giant Lantern. Kay bat, itang binyena pa ning itang committee king Giant Lantern. Madagul lang bagi, at least yung kikatamong Giant Lantern Maker, alila lamang kasakit. Kay bat, nung magkulang laman, itang kakaluguran tamo taga-barangay Dolores, niya tamo ring suporta karela para yung kikatamong parol. Luto yung masanting. Istong yung parol, para gulya gasos, masanting niya. So yung parol, malasiya gasos, kung sa dan, magkabaya mo para yung contest. Pero itong burime talagang manyambot, pigastusan me. Kaya makingagawan me. Pasibayo ng tela ng Marcelino Ambrosio yung pambato ng Dolores. At nyening banwa, babaya yung karelang head electrician, ay Maricel Maglalang. Anak ning Meango na biyang Jesus Maglalang, medong kareng katangalan na lantern maker ng syudad. Mas masanting niya kanyang ibiyerang performance ngayon ni gamit ding apulong libong sulong at niyayaliwa huli. Banwa, mas masanting kita bibiya tamo kasi kita milabas. Kaya po na banwa, lalo yung sasaya yung GLF dahil kay karengkay lantern maker na pasantingan di po yung karelang gawa dahil makikipang-compute na mas masanting para yung turisto dumayo na kaya katamo para madugyan na po kaya katamo sa Bernardo. Tatal na ng barangay ang titulong Hall of Fame, bayo ya tinok na ang kingligligang parol. Megi ang champion ng Dolores maniba 2014 hanggang 2017 o apat at tuki-tuking banwa. Kay bat, tinok ng neng Meyabe. Migbalik yung pasibayo nitong 2022 at ngening 2023 at hindi namang entry. Panagkat na namang Ambrosio ang sana panikwanan daling may Mario na mabiyasa mo naman king Giant Lantern making. Akare po barangay Dolores sa pagtiwala po kaya kami sana po patuloy ka pong sumuporta kaya kami at saka sana po ayang garis na kayo rin po na mabiyasa kasi po kaya no po rin, mababawas no po rin kaya gagawangin niya. Yan na po kalupa dati na agad-agad at ngayon po. Alos bayo no po rin din kaya abi ako. Makasadya na yung paslag miyayaliwang kulay ng paroling barangay Bulaon ngayon Giant Lantern Festival 2023. Banwang 2019, inyang first time na makyabek yung ligligang parol ng Bulaon. Manibat kanita, eno tinok ng gagawang iganting parol banwa-banwa. Bistaman alapang auling tropeyo ing tradisyon kanu ing didinan dang ulaga. At least sa Kaluklok Tamo 2018 anyang 19 pagkumpisan tani ning gay kasi ako naman po pag maragol na magkumpisan Kaluklok Tamo talagang binadya tayong parol pala makyabe ya. Tsaka ring kabaryo talagang no kaswelo at balang laban ng popang ligligang parol, panina hindi talaga yung Bulaon. Nakikaswelong-kaswelo, lalong-lalo na yakong punong barangay na ng Bulaon. Talagang suporta at saka yako na suporta kaya kami Giant Lantern. 1995 pa, gagawa ng iganting paroling lantern maker ng barangay ay Florante Parilla.
Inya alina ka masakit para kayo, hindi na lang masanting apyalong at ritmo ning 8,200 na sulu ning karelang Giant Lantern. Yung advantage mo, tang akilala da kami bilang gagawang mga regular parol. Tapos mo nung lumapit ka karang alawang munisipalidad, ka magkasagit. Kumbaga, ka marines sabihan mo lantern maker na kanin San Fernando. Nyama kanyan mo kahit. Maragul yung advantage. Kami naman, every year naman, makilabang kami. Ngayon, bala mo, eliwami yung bagyan kay. Kasi dati ating keng dita kagimik ngayon buremi pialong yangan, buremi paltom yangan ng parol yan talaga. Dolores at Bulawon, ila mo naman din ginawang parol kareng may sabing barangay last year. Anya naman patunay yan ating Jen, na ring lantern makers tamo masambot, manyambot para king tradisyon, taglos-taglos lang mga wakparol. Tutuyan. Yang ngini naman, albenta mo ing meging pamagsadya na po ning barangay Santo Niño, Telabastagan, Ampong, San Juan. Win or lose, patentado paslagyang paroling Santo Niño King Giant Lantern Festival. Eda kanugulutan ng tradisyon, bistaman minsan la pa Menico ang champion inyang 1956. Makanyan tamo naman po makasuporta kay Giant Lantern tamo banto. Itang tradisyon na po ni kaya katamong city, ayon tabayanan taya naman po at po mawala mo naman po kay Yumi na makyabay po kayong kompetisyon na yun. Bayo yung luklok ing kapitan ng Santo Niño at bayo yan naman ing lantern maker. Makanyan man ing karelang tandem, mas magpatibay kanuking santingan ning karelang parol, uli ning support ang bibyen ning barangay. Ang tabayanan ko ring Giant Lantern Maker para po mas apas ng tingmya pa po ing tutok kami pong ilaban para po bika pagkakataon kaya pong may nyambot mo naman po. Aliwa mo po kitang tradisyon, manyaman pa mo rin daramdaman itang manyambot siya po yung Giant Lantern na po ng Barangay Santo Niño. Iba't ya ka rin pamilya Bondok ing lantern maker ni Santo Niño ngayon ing Banwa. Kapatad niya ing dating gagawa king parol ning baryo. Kapatad niya rin ing lantern maker ning Santa Lucia. At suna kanuking daya ra ing pamangawang iganting parol. Itong kaya kaming pengari, ma'am, yung inspirasyon mi kay ngay. Kaya niya pumeten ito, ma'am. Kanya pagpatuloy mi kaya kaming pamumarna. Mag-focus siya kano ileslik yung piyalong daramya yaliwang kulang bombilya. Ang tema ng ngayon ni ma'am, itong ating yung pagtong kombinasyon kayong kulay, ma'am, at saka maglagya, ma'am. Tropeyo na yung asong kit ng Barangay Telabastagan king mararapat at Giant Lantern Festival karang may nga labas ang Banwa. Ining tauling Banwa ng ligligan, may pwesto yan naman ang timong first runner-up. Kaya be iti karang sang kanong bakit pa ka ang tabayanan di kanu ring memaryo ing Giant Lantern Festival balang Banwa. Siyempre masaya, number one, uling happening spirit na ning Pasko, Christmas, may itong larang parol, tang love, pamikalugod. Siyempre, proud ko, lalo na yung parol na yung Telabastagan, yearly, panayang manikwa. Karang may nga labas ang Banwa, nabibiling Arnel Flores yung pamangawaking iganting parol ng Telabastagan. Bibiyay na kanong ega-naga ng kagiwan na balang Banwa, apoporma niya yung pambato ng barangay, apekatiwala ra kayo. Nung imparo kasi maragul kabud niya mamyalo, ngalan kaswelo yung tao, alalang kaswelo rin manalbe. Kasi rin manalbe, alam mo Pilipinas. Buong mundo, diba? Buong mundo kasi sikat ng Parumaragol. Kaya nga, yako, umpoy nga na ako, intutunan niyan, andyan pa nga tingnan negosyo ni Paru. Makapokus kami pa more. Kasi tinggap mo na yan eh. May kilala ka ken. O tayo mo palubos-lubusan. Maragulya ka no kapasalamatan king Giant Lantern Festival i Flores. Uling iting sinaw bang gumulis lang lagyo king lantern industry.
Inyaburi na kanu na makapanuruya karyang kainakan, bang maputot inggeling ang dareng Fernandino kay lantern making. Sinikat la rin parululi na ng Giant Lantern, ba? Yung Giant Lantern, may awas tapang of the Giant Lantern. Kaya nga, ingatan kayo nung ninureta ng anak bisang mabiyasang gawa, tuturo ko lang para mawala yung tradisyon. Hanggang kaya agyo ko, gawa ko. Besta man may kasakit yo, nakanulakwan ng pamangawang parol, hanggat agyo ning kayang katawan. Mas lalo na pa kanong pagsikapan na apakit kay Giant Lantern ning kayang pasalamat kay Ginoo. Mas digdagan kayo nung makanano lang may ka-recover din tao. Nakituro. Yan nung nga pansin niya sa pwede pero sabagay, yari na yung pataba. Nung nga pansin niya, ba't yung telebastagan, pati mamiyalong niya, kabud na nga tilul to Rosario. Bakit? Maka-Diyos la rin parol niya. Nung intelabastagan na gewa ng Arnel Flores inyang milaba sa Banwa Apining first runner-up, inkyang Barangay San Juan, binuuning kayang anak ay Mark Flores naman ing neg champion. Banwa-banwa may tutupala rin karelang parol king ligligan. Inya mo nito in 2022, binyan ng Mark ing piyakamumunang champion king San Juan king kasalaysayan ng kompetisyon. Kaya makiabi kami bano-bano ken Child Under Festival kasi bala mo keng BME party na ni bala mo itang nung kami mga wang parola maragol ay kompleto yung Pasko mi. So in kay bala mo ginanen part ng BME in Child Under Festival. Metong yakarang lantern maker alinsut king murang edad ni Mark. Imbes na maging disadvantage siya ini, lalawan niya kanong bentahin kaya nakanbang apat o kiking uso ing gagawan ng parol. Kayong bala mo panahon ngayon, itang makiuso ko tang sabi da pinuli millennial. So kailangan ko makiuso kayong kung ano man ning kaya ngayon ng panahon, kayong ko ita papaltok yung parol ko. Yung tema na ning parol ko ngayon ng Banwa, syempre unang muna magpasalamat aking babo, tapos ingkay datangan simbolo na ning Pasko ampong para may palto ka rin tao na ating pa rin pag-asa diyan na naman para pagsubok yung datang kini kay katama. Para kang Kapitan Claro Tolentino, maluot diyang pakapanenay ng mag-champion na, inya aparte king tradisyon pupuntiryada ing pamanyamput, bang mas masaya rin may Mario king San Juan. Ako po, lagi ko po sabihan, ing meto nga makihabi kayong paliksaan, kayong contest, panyambut siya po paning kukunan ko. Aga na ako, JM, ing San Juan, ing champion last year at telebastagan ing first runner-up. Nanuya kaya ing parasanda, ngining Banwa. Ako bilib ko kang Sir Arnel Flores, Jen, kasi may sakit yaman, balo po bayo yung opera, pero pekikwana pa na pamuring ayari ang pamuntukan ng pamangawang parol ng telebastagan. Pero balo mo, na sabi na, hanggat taagyo na pa, ning kayang isip ang pong katawan, gawat gawa yung parol. Siguro it is for the love of our tradition, Rapen. Pero sinipan ta naman po ngeni, ining meging pamangawarang parol, den keng Barangay Santa Lucia, San Jose del Pilar, at San Nicolas. Kasalasayan ng Giant Lantern Festival manibatan niyang 1956 nung kapilan lamilis na deng mama niyang butaparol, may kawalu na yung Barangay Santa Lucia. Impe katawli, anyang 2019. Kabangan niyang 2022, ikuanin ng barangay ing first runner-up. Kaya barangay ay tilaman ibatan ding keraklan ka rin lantern makers ng syudad San Fernando. Yung tradisyon kasi, ang itang kulturang Kapampangan, lalo na kay San Fernando, yung Santa Lucia from late 1960s pa yata, di daddy ko pa, o pare lolo ko ilang makipag-compete kang Giant. Kaya generation, kami namin yung dungyan. Burine kanong pasibayong asamsam ng lantern maker ng Santa Lucia ay Byron Bondok, ing titulo ng kampiyon anyang ng Banwa, mas pesan tingan depa yung karelang pambatong parol. Lalo may pang samas nan kaya kami gawaban, apag maragol din kaya kami parol Barangay Santa Lucia.
Yung tema ng parol, tungkol yaking Pasko. Ating kempalto na Santa Claus. Basta dakal kaya palto. Kimbalang kompetisyon na pagdala na nakanumbay ron, lakwas ng pasik na nganing kayang gelingan kimpa mga wamparul. Mababiyasa yan naman kanu karang aliwan lantern maker sa niya nalang milalawot gelingan. Maluwat na kayong gagawin parol. Siguro bagaking kay veterans na kanya. Pero halos para-pares kayo ng mga galing ring giant lantern lantern maker, luwa-luwan lugar. Halos para-pares ng mga galing niya. Magbalik yaking Giant Lantern Festival scene in Barangay San Jose kay ba't ni nga lumbanwang alayang entry. 2019 na niyang tauliyang Mekiabe king ligligang parol. Talnan nem pa si Bayong Rolando Ambrosio yung pamangawaking iganting parol. Mas malalam pa. Mas lalo lang iigting rin tao ngayon kayong parol. Mas lalo na kung baryo may Mekiabe, dati yung lalo na pioneering San Jose. Pangay Mekiabe, medyo lulungkot lang naman rin ka baryo mo. Alalangga ng Manalbe, parol langga na lang. Kasi nakalupot patang ginawa ka at silang maka-entry. Uling kalapit na mo, makapunta na. Ding Ambrosio, lulwala lantern maker, rotor maker at electrician, kapatid na lang Rolando. Tiro na lakanon ng karel ng stepfather Jesus Maglalang, kimpa mga wamparol, anya eda naman agulutan niti, bista manalida aluban ing lantern industry. Siguro, ama namin jangemya to inda ay matway Jesus Maglalang, ama namin siguro kayo ito, itang maski manabono ya, itang abono, tradisyon na talaga kami ito. Kaya siguro, ito sigurong maski tutunan, maski kami nakitan, ito saya siguro, ito saya ng pamakyabe mo. Tradisyon. Kabang nga lalo pa kanuring pondo wa panggawang parol, menobono na kanubang agawan na itamburi ng estilo ng parol at ela mandalas ang pomitawli. Ating ako ng manabon, umanyali na akong kuryente, sarili ko ng pera. Kasi naman pwede kasi itang panihinayan mo lang. Ikari may sakitan. Yan, kung makagawa kang paralan, gawa kang paralan. Nganing kasado na yung karelang parol. Pag maragol na ka nung Roland din karelang pambato, nganing banwa. In 1956 yung mumunang milistang may mag-champion king Giant Lantern Festival. Manibat kanita, nung sumahan natin nalang 19 championship trophy. Impe katauling ikwada, anyang 2012. Paninap na kanu may Mario at balang maging lantern maker ning barangay, impasibayo yung sunloging karelang pambato ngayon banwa. Anya yung lantern maker ay Jun Batak, mo mamasaking sarili ng kakayahan, nune mamangutang ya karen dating gagawang parol ning barangay. Pamisa-misa po natin kung buring kutang, pupunta ko naman po karaman niya kung advice, idea or anything para king parol. Banwa-banwa, partiya kanu ning grupong mga wangiganting parol. Ngening iyeng lantern maker, ipalwal na kanu yung gambalo na bang masanting iyeng ipaslag ng giant lantern. Halos sa balang po, kahiligan ko niya mo. Wala masaya ako kung gagawa kong parol yearly every darating yung Giant Lantern Festival. Masaya ako. Mayang ko panandaman kung gagawa kong parol. Gawa ko na ako yung best ko, tangagyo kong gawan. Expect na mo po, unexpected man tanam. Manibat king ibat ding pamilya David Kim Barangay San Nicolas, ilang gagawa king pambato ni karelang barangay kay Yabereng kayang kapatad, ang poreng kayanakan. Alam patad lang makyabe king ligligang parol, banwa-banwa. Ngarapin, masambot man o manyambot, isunduya ing tradisyon. Siyempre kami, kay masaya pati magberna kay gagawang parol. Kailangan abe king biyemi king pamawang parol ing berman sing darang nga Pasko kailangan gagawa king parol. Anak Kenny magkaobra at the same time mabiyasa laking obra.
babalo din pamangawang parol. Produkto na kanunin pamistasan metong ing karelang giant lantern. Mas unique at mas makulay kanunin karelang parol, ngening banwa. Siyempre, kami panikwanin ming masanting, unique, kakaiba, Ebril, manaliwaya pyalong, kule, music. Ito, gagalang masanting idea gagawan. Yung papamiyaking idea, yung saan yung masanting, saan yung masura. Siyempre, pili na mitang mas masanting. And then, ipiyabi-yabi mila, iyan gawan mitang idea ang masanting ito. Kumpiyansa neman kano'y Kapitan Jerwin Sembrano king kapasidad na rin kayang team. Anyang ngening ligligang parol, metong yung ano ka rin pagbilibandaing karelang giant lantern. Dininanda kaya pong upaya na pasantingan, lalo lang pasantingan at dininan nilang kanya-kanyang strategying bata, lalo lang mas masanting. Kaya gawa mi ngeni at kami pasabog na mas magula la. Na eda ikit kantan last year, ngeni akit da. Na siguradong saya at mabiglala rin yung katama nalbe. Ditak na mo pong pinandit, bagumpisaan na po ang program proper at king pamikatago na ini, mag-standby kayo po uling dalada na kayo po king mismong venue, King Robinson Star Mills, Pampanga para king kaganapan, King GLF 2023. Excited na ako. Yan kabalan, Alben tayo po.